Bishop Kugonza nagira ngu abantu bine kureba ngu bayijumbira omukutera karuru kabona ari kugira ngo kinjija kuyamba akwasa kutora nabebembezi abarahindureho ebyanga yagaruka yahiga abatura okureba ngu bayibembezo businje ombwire obwakaruru ashoborora ari kugira ngo akaruru nako bwire buce ngo konka ebyaro bine guma bikwatanise unahabwecho ebyo bururu tibine kubabaganisamu kira muno tulinde businge okukoma kuroho baitu tusigale tule banyayuganda tulinde businge tutakakomere tulinde businge abwire bwokukoma tulinde businge nanyuma yokukoma taleta bintu bikutabura abantu. Bishop Kugonza yagaruka yahabura abatezi b'akaruru okwetantara okurangirira ebintu ebyarwo mukutera karure bitashire ari kugira ngo ebindi bisha kureta baza omukabi kubanza kuba insonga yo businge so tugenda kukoma tulinde muno obusinge omubikano byaitu ekintu kyona kitakukwataho ekyo tamanyire leka kubibaza tobimanyire. Kugonza yahiga abikiriza ogumani basima ruhanga ahabwe byabakorire ari kugira ngo abinji nibebwa kusima ruhanga baheza kwikirira ahabintu byabo tekereza akasumi kamu hanu wabera nakusora no gure nkaito batita lero ko naki okuzijwara tekereza akasumi kamu wabera nakusora no kutunga suit beta atoko naki oinayo Bibula gambire bigambo binu atandikira bigambo werinde oleka kwebwa ebyo bikiri aho Steven Birahwa mu kitare ori director owa Bisowo Memorial Business Park kandi ori member owa National Planning Authority nagira ngu omwanya guri ahika 38 ari kugira ngo obwahati nibenda kuja kureba ngo omwanya ogu gwabasa kuba eco kwijikiraho ombantu abafire hagati y'omwaka ugwa 1991 na 1996 ombwire obworutaro. This election is voting peace, is voting security, is voting continuity. We have not had parties for 40 years. It is very reckless when FDC has been divided into two. NUPA has been divided with Empuga going. Mukitare na enjera jirangu bombekera amaji 12 wahati ari kugira ngo nibenda kuja kombeka amajo 88 hagarabegine ebishenje biri kukarenda nkaga ari kugira ngo obwahati omundo gurakurateho nibisha kurango bayembekana office ezirije kwera ebitongore bitari bya government otireho na nomwanya ogwabajenye nyagara ruhanga omuli mukozerwe Bible gamba sumurura bikundu obunyasumure kikundu kyabale bantegere rutaro nyabarugaho tombekere enju 10 mukama tumuterere amina enju zinu ziri 88 average zine maduka abiri duka rwenda n'inkaga. The next phase ejja kuba mu offices za NGOs and others. The next phase ejja kuba okuraza abagenyi Mukitare owabireho omunyishenjero owabilisa hagati ya 2006 ku 2021 nagira ngo project ejenderere kureba ngo yabasa kuretaho emirimo ombyaro inkoto tukutekereza aba agro babibonka ba produce babibonka aba health babibonka electronics babibonka tutakora bikato gukali hali wogenda hoyi mahali ukakwata mu mbaho hali embaho ziri hano enchu ziri hali ibihimba biri hano Gashakwa Innocent asuganyira ahabwa Tayari West.